Svako od nas je nekad pomislio kako bi bilo dobro imati neku super moć, a retki među nama imaju takvo telo da ih možemo smatrati superherojima. Rupa na saksiji vam predstavlja 5 ljudi sa super moćima. Mr. Freeze. Kao i svi superheroji, i Wim Hof je svoju moć otkrio sasvim slučajno. Kada je imao 17 godina, šetao se pored kanala kroz rodni Amsterdam, kada je osjetio neizdrživu potrebu da uskoči u hladnu vodu. Tada je otkrio da podnosi hladnoću mnogo bolje od običnih ljudi, a to je potvrdio time što drži čak 26 rekorda vezanih za niske temperature. On je čak pokušao da se popne na Mont Everest sam u šorcu, ali iako je izdržao dobar deo puta, morao je da odustane jer je povredio stopalo. Wim Hof stalno trči bos po snegu, a čak 4 puta je oborio sopstveni rekord za ronjenje pod ledom. Wim tvrdi da je otporan na hladnoću zbog tehnike disanja, mada su neki ljudi koji su sledili njegove savete umrli, to jest bukvalno su se sledili. Flash. Dean Karnezis može da trči zauvek. On je jedan od najuspešnijih ultramaratonaca na svetu. Jednom je trčao 563 km bez spavanja i za to mu je trebalo 80 sati. Trčao je 50 maratona u 50 država i to dan za danom. Čak je istrčao i maraton na južnom polu. Dean ima super moći čak i u odnosu na profesionalne sportiste, a za to je najviše zaslužan nedostatak mlečne kiseline u njegovim mišićima. Tako da teoretski Dean može da trči zauvek. Jedino što ga sprečava da to uradi je potreba za spavanjem, mada je i on svedočio da mu se dešavalo da zadrema dok trči. Spider-Man. Alain Robert je poznat i kao francuski Spider-Man, a poznat je i kao jedan od najboljih penjača na svetu. On se penje na solitere i nebodere bez upotrebe konopaca ili zaštitne opreme. Jedina oprema koju on nosi je prašina od krede. Robert se popeo na više od 160 nebodera, uključujući i Burj Khalifu u Dubaju. On je na kraju i uhapšen dok se penjao na neboder, iako je uspeo da se popne, na vrhu ga je dočekala policija, a sud mu je zabranio da to više ikad radi. Profesor X. Dobro, ova osoba ne vlada telepatijom, ali se zato seća svakog momenta svog života, do najmanjih detalja. U pitanju je Rebecca Sherrock. Ona se seća celog svog života, a najranije sećanje ima dok je bila stara samo 12 dana. Kada je imala 10 godina, čitala je članak u novinama koji je govorio o infantilnoj amneziji, to jest nemogućnosti da se sećamo ičega što se desilo pre 4. godine, i tada je prokomentarisala da je to glupost. Ali u razgovoru sa ostalima je uvidela svoju supermoć. Negde oko 60 ljudi na svetu posjeduju ovu supermoć, a naša Rebecca u ovom trenutku piše knjige o svojim iskustvima. Siguran sam da će to biti knjiga koja se pamti. Vision. Veronika Sajder ima nesvakidašnje čulo vida. Ona to i nije primećivala sve do fakulteta kada su drugi primetili da ona može da vidi detalje koji su drugima mutni. Njene optičke sposobnosti joj omogućavaju da ona jasno vidi čak i na udaljenosti od 1600 metara, što je neverovatno jer prosječan čovek vidi tako na udaljenosti od oko 7 metara. Ona se čak žalila da teško gleda televiziju jer jasno vidi sve piksele. Nažalost, iako je savršen kandidat za super špijuna, Veronika je odlučila da svoju karijeru gradi kao stomatolog. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, lupite like ukoliko jeste, također možete da se subscribe-ujete na kanal, a možete me zapratiti na Instagramu, a vi se vidimo uskoro u sljedećem klipu. Pozdrav!